Jualan apa, Bu? Assalamualaikum. Oh, boleh, Bu. Jualan tutut. Aduh, bisa nggak, Bu, naikinnya, Bu? Bentar, Bu. Aduh. Keluar pagi, Bu. Oh, tuh kita lihat, Bu. Oh, tutut ini, Bu. Udah dibungkusin, Bu, ya? Iya. Oh, berapaan, Bu? 10.000 satu. Oh, 10.000 satu. Kita mau deh, Bu, satu, Bu. Ini tadi bawa berapa banyak, Bu? Ibu bawanya? 20 bungkus. Oh, lumayan ya, Bu, ya. Tututnya udah. Kalau tututnya beli lagi apa ngambil sendiri, Bu? Oh, ngambil lagi. Jadi olahan sendiri, Bu, ya. Kalau boleh tahu dengan ibu siapa nih, Bu? Ibu dengan ibu siapa nih, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Dengan ibu siapa kalau boleh tahu? Ibu Yati. Oh, ibu jualan di mana ya, Bu? Di depan pintu gerbang Citra Indah. Oh, kalau berarti sini kalau hari Minggu aja bagaimana nih? Kalau lagi ini di CFD Citra Indah ya, Bu, ya. Kalau hari biasa, hari Minggu ya. 10.000 ya, guys. Ibu Yati ya. Oke. Ini, Bu, maaf, Bu. Makasih, Bu, ya. Wah, kita ketemu tutut Bu Yati nih, guys. Di Citra Indah, guys. Bu, udah lama, Bu, jualan? Lumayan. Mau lanjut lagi, Bu? Bu Yati. Tapi sepi, Bu, ya. Dari tadi sepi ya, tapi ya. Tumben-tumbenan ya. Oh, pantesan minggu kemarin dia sepi. Iya nih, guys. Lagi di Citra Indah kita, guys. Makasih, Bu. Sayur tutut matang, guys. Bu Yati nih ya. Yang mau cobain nih, guys. Nih, udah dibungkusin jadi dia nih. Tinggal di sangguan doang, di Jawa juga enak banget. Lagi di Citra Indah nih ya. Tuh. Mantap. Langsung aja